Amazina ye nyakuri bamwita Emmanuel Makenga, ariko abantu benshi bamuzi kuri Major General Sultan Emmanuel Makenga. Emmanuel Makenga rero yabonye izuba ku wa 25 Ukuboza mu 1973. Abantu benshi ntibazi ko Emmanuel Makenga yabaye mu ngabo z'u Rwanda. Byaje kugenda gute kugira ngo yisange ayobora umutwe wa M23? Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro n'umuhungu wanyu Krista. Igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Niba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri Kora TV Show, kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Niba ari bwo bwa mbere kandi uje ko hano kuri Kora TV Show, ntukajye ugenda wibagiye gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Reka mbanze mwisubizeho kundo kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana muri mu mujyi wa Kigali, abantu twumva muri hanze y'igihugu, mwese nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubigenza neza. Niba umeze neza jya urushaho gushima Imana, kandi niba utameze neza jya urushaho gusenga Imana kugira ngo igufashe. Ntuze gucikwa n'amateka naguteguriye ya Sultan Major General Sultan Emmanuel Makenga. Abantu benshi mwakunze kuyatubazaho, ndatekereza ko ugomba kuva muri iki kiganiro usobanukiwe. Abantu benshi iyo bamubonye baravuga ngo umukomanda uteye ubwoba. Abantu benshi bifuza kumenya amateka ye. Tugiye kwana muri iki kiganiro, ntuhave udatanze igitekerezo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Kandi subscribe, like, share and comment hano kuri Kora TV Show. Uyu Sultan Makenga rero nk'uko nabikubwiye ni umwe mu basirikari b'abahanga mu mirwanire, mu gutegura urugamba no gutega udutego umwanzi. Akaba yaratorejwe hano mu gisirikare cy'u Rwanda, ubu bamwita Major General Sultan Makenga. General Makenga nk'uko nari nabikubwiye yabonye izuba ku wa 25 Ukuboza mu 1973. Akaba akomoka mu gace ka Masisi, ariko akaba yarakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito, hariya Irucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri DRC. Uyu Major General Sultan Makenga akaba yarinjiye mu ngabo z'u Rwanda cyangwa muri RPF mu myaka ya mbere yo mu 1990, ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye. Yari umwe mu basirikari b'inararibonye mu gutega agace umwanzi, kuko bamwe na bamwe barwananye niko bagiye babitangaza. Uyu Major General Sultan Makenga rero mu ngabo z'u Rwanda yahawe ipeti, cyangwa yarafite ipeti rya serija. Wenda abantu b'abasivile ntabwo mwahita mupfa kubyumva, wenda abantu bazaza badusobanurire iri peti riba rimeze gute. Ndetse yari n'umwe mu basirikari bagize umusanzu mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri DRC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we, kuko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga nk'Igifaransa, nk'Icyongereza, byose yabivugaga biri aho ngaho. Icyo yari azi ni Igiswahili, cyane ko ngo yakuriye hariya muri Kongo nk'uko nabikubwiye. Mu gihe cy'intambara ya kabiri Kongo yo hagati y'umwaka w'1998 na 2002, uyu Major General Sultan Makenga yari ari muri batayo ya Nguruma, imwe muri bato zagiye zirwana mu gace ka Kitona. Mu mikorere ngo y'iyi bato Makenga yari ayoboye yagize uruhare rukomeye mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katenga, kuko ngo uyu General Major Sultan Makenga yarwaniye mu b'imbere. Gusa nanone ngo imyitwarire ye mu gisirikare, nubwo ari umusirikare ukomeye cyane, ntabwo yakunze kuba myiza. Bamwe na bamwe mu bantu barwananye nawe bagera muri 2 babitangaje, aho yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya cyane. Mu mwaka w'1997 uyu Major General Sultan Makenga ngo yagiye afungwa kubera imyitwarire ye mu gisirikare itaragiye iba myiza. Nabyo turaza kubirebera hamwe impamvu bagiye bamufunga, se byagiye bigenda gute. Ni impamvu mbande hano kugira ngo mugezeho byinshi wibaza ku mateka y'abantu, cyane cyane abantu baba bari kuvugwa cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ati niba ukunda gukurikirana Kora TV Show, ntukajye ugenda udakanze subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Mu mwaka wa 2005 rero nibwo Makenga yageze ku ipeti rya majoro.
ubwo yari ari mu ngabo ziharanira kwishyura ukizana kwa Kongo RDC. Makenga rero yari ari mu gace ka Rucuro ubwo General Laurent Nkunda yatangiye kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe wo kurengera abaturage cyangwa wari ugamije kurengera abaturage wa CNDP. Icyo gihe byihuse Makenga ngo ni umwe mu basirikare bahise bamwumva vuba, biza kurangira akunzwe n'uyu Nkunda Laurent, aza kwigarurira umutima we kurenza abandi basirikare barwananaga muri iri shyaka rya CNDP. Mu mwaka wa 2007 CNDP ya Nkunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yarwaniraga ari mu ishyamba rya Kongo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya DRC kizwi nka FARDC. Amwe mu makuru rero yagiye asohoka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye avugwa ko bakimara kujoininga zino ngabo za FARDC, General Major Sultan Makenga yahise agirwa umuyobozi mukuru wa Bato ya Buravu. Hagati aho ariko ngo nubwo ibyo byashinjwaga Nkunda yakomeje kugaragaza ko bitari byo, ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko General Major Sultan Makenga yayoboye ubwicanyi bwa mbere mu gace ka Burambu. Ngo nubwo ngo atigeze ahagaragara ku kibuga, ngo byemejwe ko yohereje Lieutenant Colonel Innocent Nzamurinda uzwi cyane nka Zimurinda. Ubu bwicanyi bwabaye hagati y'itariki 9 n'itariki 10 Werurwe mu mwaka wa 2007, bukaba bwaraguyemo n'inzirakarengane z'abantu bagera muri 15. Ubwo imikorere hagati ya FARDC n'imitwe rero yari imaze gutangira cyangwa yari imaze gusa nk'iyo batangira gukorana itagendaga neza, kuko ngo CNDP yongeye kwisubiranya. Makenga wari wigeze ku ipeti rya Colonel yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uwo mutwe mu gace ka Rucuro kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo n'ibindi bice bya parike y'igihugu ya Kongo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008 rero, nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa muri CNDP ndetse n'ibirindiro bikuru by'umutwe wa CNDP bitabyimurirwa mu gace ka Rucuro. Ubwo Nkunda yatabwaga muri yombi na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo agerageze kurwanira shebuja Nkunda, ariko bibi by'ubusa. Bidateye kabera ari umuyobozi w'abantu bakuru bagera muri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Kongo ku wa 16 Mutarama 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, Makenga yashyizweho mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi Walikale mbere yo koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo, yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byongeye kuba kandi ibintu byongeye kuba ibindi rero. CNDP ubwo General Bosco Ntaganda ari we wemezwaga ko asimbuye Nkunda, ubuyobozi bw'uyu mutwe wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC. Ngo ibi rero byahise bizamura umwuka mubi, ndetse ngo izi ngabo zihita zitangira gucikamo kabiri, bamwe bafata igice cyabo ngo abandi bafata ikindi gice. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera mu mwaka wa 2006. Nawe n'umwe mu basirikare kandi bari bakomeye batojwe kandi banarwanira no ku butaka bw'u Rwanda, ba mu gisirikare cy'u Rwanda. Gusa ngo imyaka myinshi ngo yayimaze arwanira hariya muri Kongo mu karere ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 hagati Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu kugira ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo nk'abantu bari bagize CNDP, nubwo ngo icyo gihe byasaga nk'aho batagikorana n'ingabo za Kongo za FARDC. Muri Gicurasi 2012 Makenga ibyo yari arimo byose yarabihagaritse, yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya generali, nk'uko abantu benshi mumuzi nka Sultan Makenga. Nyine iyo abantu bamuvuze bahita bumva ko ari generali. Ukazi nibwo yaje kwinjira mu mutwe wa M23. Abantu rero bamwe benshi mwajyaga mwibaza ukuntu Major General Sultan Makenga yageze mu mutwe wa M23. Rero nuko nguko yageze mu mutwe wa M23. Bidatinze rero yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Bidatinze mu Gushyingo mu mwaka wa 2012, umwe muri basomambike, abantu benshi bakunda kwita abasekreteri ariko ni somambike nko mu Kinyarwanda nyine, ba Ntaganda ataracanaga uwaka wenyine na Makenga, nibwo baje gusa nkaho batabyumvikanyeho, kuko ngo
uyu witwa Budiga Ngaruye nawe ngo yazamuwe mu mapeti agirwa general, ahita anagirwa umuyobozi wungirije wa M23 kandi bataracanaga uwaka. Rero byaje kuvutsa undi mwuka utari mwiza, bisa nkaho basa nk'abantu batangiye kujya babagereranya, kandi murabizi iyo hari umuntu umwe ukomeye undi agashaka kumwigerezaho none bagahita babaha ubuyobozi bwegeranye, ngo ntabwo byari guhita bipfa gukunda. Ubwo hano rero hari kubonekamo umwe wemera guca bugufi akemera agakorera undi. Mu mwaka wa 2017 rero Makenga wigeze no kuvugwaho kwitaba Imana yongeye gusesa imigeri, gusa nabwo wongera gukubitwa inshuro. Kuri ubu ngubu rero inkuru ikomeje kwigarura ibinyamakuru bigiye bitandukanye, akaba ariyo kongera kwisunganya kuri uwo mutwe wa M23. Nk'uko rero Makenga w'imyaka 48 abitangaza, M23 ikaba ifite ingabo zigeze ku 6,000 zisuganije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduramatwara kandi bagomba kuzabishaka uko byagenda kose. Ngaho nguko rero ayo no mateka ya Makenga ni naguteguriye. Muri amateka wumvise ko Makenga afite imyaka 48, murumva ko ari umuntu ukuze cyane, uko yagiye mu mutwe cyangwa joininze umutwe M23 mwabyumvise, imyaka afite, aho yavukiye, byose ndatekereza ko mwamaze gusobanukirwa. Niba ukunda Kura TV Show ntugende udakanze subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda neza. Mu minsi yashize rero nibwo uyu muvugizi uyu mukuru wa M23 General Major Sultan Makenga yari yasuye bamwe mu basirikari bari bakomerekeye ku rugamba. Niba utararibye icyo kiganiro ushobora gusubira mu biganiro twakoze hano kuri Kura TV Show kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Byumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kura TV Show. Ciao dukomeze kubana mu biganiro bya Kura TV Show, kandi subscribe, like, share and comment.